Mfowethu ngeke ngikholwe la inkulumo kaMthandeni SK lapha ngiyayishiya enkundleni zokuxhumana eveza indaba yethawula lakhe-ke ahlezi-ke aligaxa ekhanda. Bafowethu, ngicela uqala nginibingelele abaqala kusijoyinela ikhasi-ke nje sanibonane. Nanto daba enginiphathele lona. Ubhale kanje uMthandeni uthi namhlanje isilo besivula-ke iphalamende-ke eMgungundlovu-ke wasethi-ke bese-ke kuba khona-ke umuntu-ke ophikisana-ke nethawula lami-ke elimhlophe-ke laphana-ke esuke elifake ekhanda lichaza inhlanzeko. Uthi ucela ukusho lokhu ngenkulu inhlonipho ukuthi lowo muntu uyanuka kusho uMthandeni SK laphana-ke. Sikhumbule izolo-ke laphana-ke uMthandeni kwabonakala-ke eshutha-ke naso-ke isilo kungangeso lakhe-ke elifake leli thawula-ke akazange-ke aze alikhumule noma-ke sebeshutha sebexhawulana kukhombisa ukuthi nje ukuhlangana kwabo kube yintokozo kakhulu-ke nakuye-ke ungangezwe lakhe. Leli thawula-ke uMthandeni uliveza njengethawula-ke eliyisimboli-ke yenhlanzeko yamajongo-ke laphana-ke ngaphansi-ke kwezakhe-ke njengoba-ke engumThandeni SK njengoba-ke waduma kakhulu-ke endimeni-ke ngelecogama-ke elisha. Bafowethu, asazi-ke uma kunje thina-ke sikuthatha sikubeka njengoba kunjalo la kusiqiniseko SA Media lithi igcokama elisha uMthandeni Mpungamanqele-ke uthi leli thawula leli-ke elenhlanzeko alikhishwa. Uthi-ke uphikisana nalokho ngenkulu inhlonipho uyanuka njengoba-ke ethi noma hlangana nongangezwe lakhe-ke umxhawule elifakile ekhanda leli thawula eliyisimboli yamajongo alandela yena-ke kwezenhlanzeko njengoba sazi-ke ukuthi uMthandeni-ke inhlanzeko yaziwa kakhulu-ke ngapha-ke emdletsheni. Bafethu, thina-ke sikuphathele lokhu la kwesiqiniseko SA Media. Khomenta ngalolu daba-ke phinde sidibane kwezinye.